Evo ga Mrki. Imamo trag od 3 sata star. Sunce ga je grejalo. Sad ćemo idemo još malo na trag. Da se vidimo. Bravo Mrki. Bravo Mrki. Šta radi? Kako osjeća vazdušno. A trag je sve dole kroz dolinu, namjerno neću idem po trag, nego idem da vidim kako mu nosence radi. Kad osjeća, kad mu vetar nanosi trag. Aj kako ide, kao ptičar. Ću ga presječajem kroz dolinu da vidim kako će ga odradi. Bravo Mrki, bravo Mrki. Svinja je dole po dolinu bila. Bravo Mrki, bravo Mrki. To. Bravo Mrki. Ajde. Opa. Ajde, bravo. Bravo Mrki. Bravo. Bravo Mrki. To. Stani, bravo. Bravo Mrki. Bravo. Malo kertuguje za gazdu. Ajde. Je suvo kako se nema javi. Eto ga Mrki. Javi se gore, evo gdje ona najviše rila i pravila smicalice. On je tu. Idemo na gore da vidimo. Eto ga, javi se ponovo. Se ne čuje daleko od mene. Eto ga gdje se javlja. Mnogo je daleko gore, ne čuje se. Mora da idem gore. Mrki. Ne čuje se odavde. Mora trčim na gore. Da li se čuje? Kjer se javlja i po trag. Trag je star 2,5 sata, 3. Eto. Je dolina gore. Ću prekinem pa ću da stavimo kad se čuje. Gdje ode tamo i pripiju onu i drugu dolinu. Duša mi ispade. Ovo je drugari sve u prirodu trag. Znači po 2-3 sata napravimo trag. Da bude star. Prvo počnemo sa smanji. Joj, majko. Ja, gledaj. Nisam snimao. Ja sam misleo da snimam, ono, prekinuo sam snimak. Tu je.
Trčim od dole, mislim da snimam, ja sam prekinuo snimak. Sobe Mirkilaj. Lele. Drugar je dole na kilometar je došao po nju i lajao, ja sam mislila da snimam, prekinuo sam snimak i idemo do. Kad pogledamo da je nisam snimao, ali nema veze. Kjergu je lepo otpratio i javlja se na trak jer kad je potazet trak bolje se javlja. Evo begamo ja i Caka. Caka begamo da ga puštim u gatar. Stani, ne udaraj u mene. Ajde. Dođi. Ajde idemo. Gledaj kako ja trčim. Tako ona trči. Samo da ga zatvorim. Ajde. Mogu da uvatim kjera. Ajde idemo te puštim ja u gatar.